Status stvari je da sam i dalje uštekana. Ček. Vrijeme je i dalje lijepo. Ček. I dalje lojka da ću jednako pripavati doma ili negdje. I zato opet idemo negdje. Držimo do tradicije. S ciljem preživljenja i neki slučajnosti dolaska na more za 20 sati. Sam skrenula u Karlovac. Uglavnom, idemo nekakvu rijeku naći. Tu ih ima 4, koliko ja znam. Ih ima 4. What the fuck? Also... Kaj? Gledajte ovo. Da se nema izračitih razloga, ali... Lijepo. Idemo i mi. Gledajte morske trave, morske trave. Riječne trave. A tam je kupalište trava. Kako je dobro, Karlovac je zakon. Onak nesporno. Jel zima? Super. Što se kupaš s patkicama, ono ja ću poloviti. Dođite. Još. Meni, da. Kako sam našla? To je čarobna pozicija. Tu treba doći. Znači vidimo svi hlad, malo dalje je sunce. Voda, sada. A tamo je pivo. Evo. Čarobni trokut. Evo mi onako otkriće života, čas me reći. Pored ovog. Želi možda od Esi What's in my car? Aha, Esica. Trebali bi snimiti moj. Dakle, ono je prema ovom, onak bez veze. Ovo je divljina, ovo je predivno. My god. Mrežnica je najbolja. Čekaj da se ne ubijem. Znači ne znam ovo niče dvorište, ili se to može proći, sad ćemo doznati. Može se možda. Kajaci za krešu. Ovo je predobro. Ja znam da sam već 1900 puta rekao predobro. A gledajte ključni dio. Tam. Evo onak Mrežnica Hills, ovo je san. Presuper. Ja sam svjesna da sam nenormalan broj puta skvičala i vikala predobro i presuper. Ali ono, mislim, evo ga, opet, presuper. Slobodno mi ponudite neke druge epitete. Ja ne znam. Ovo nevjerojatno uopće ne pika, onak je oblo, jer sam ja u adrenalinskom šoku, djelote i ekstaze. Som smuć. Dun, dun, dun.